ناظرین دوستان خدائے سلسلس تحت آز اسی ریشمٲلۍ صٲبُن انتخاب کوٚرمُت یِہُنٛد استان شریف اسلام آباد قصبس منٛز حسبِ معموٗل چھم وٕچھن والٮ۪ن یاد دہانی کرناوٕنۍ زِ پوسٹس متعلق ہٲیِو پنُن رد عمل یعنی لائک تہٕ شیئر کرنہٕ علاوٕ کٔرتو کومنٹ تہِ یوٗٹیوٗب چینل وٕچھن وٲلۍ کرن مہربٲنی کٔرِتھ چینل سبسکرائب تہِ ریشمٲلۍ صٲبُن اصل ناو اوس بابا ہردی ریشی تِم چھِ 10ہمہِ صدی ہجری یا 16ہمہِ صدی عیسوی منٛز ؤتھمٕتۍ تِم چھِ 770 وٕہٕرۍ 967 ہجری مطٲبق 1568 عیسوی وٲصِل بحق سپٕدمٕتۍ تِمن چھُنہٕ گۄڈٕ کانٛہہ ظٲہری مُرشِد اوسمُت یعنی تِم ٲسۍ اویسی سلسلہٕ مطٲبق رہنمٲیی حٲصِل کران تِم ٲسۍ رات دۄہ عبادتِ الہیَس منٛز مصروٗف روزان تِمن اوس پاسہِ انفاس یعنی تِم ٲسۍ شاہن رٲچھ کٔرِتھ پرٛٮ۪تھ شاہس منٛز ذِکرِ دٲیِم کران لۄکٹہِ پٮ۪ٹھے اوسُکھ خۄداے سٕنٛزِ عبادتُک ذوق تہٕ شوق دپان علمدار صٲبن اوس 100 ؤری برونٛٹھ تٔمۍ سٕنٛدِ یِنٕچ خبر دِژمٕژ حضرت مخدوٗمن تہِ کٔرٕس پتہٕ تربیت سُہ اوس ہمیشہٕ دۄہس روزٕ دار روزان تہٕ راتس بیدار مخدوٗم صٲبن چھُ اکہِ لٹہِ زندگی منٛز سُہ افطار کرنومُت تہٕ ماز کھیاونومُت تاکہِ سُنتہِ نبویٖچ پٲروی سپدِ مخدوٗم صٲبٕنۍ تربیت گٔیس حٲصِل تہٕ سپُد سہروردی سلسلس منٛز دٲخل امیُک شجرٕ سپدیوس حٲصِل تہٕ بنیو سٮ۪ٹھاہ کشفو کراماتن ہٕنٛدِ خزانُک مٲلِک مخدوٗم صٲبن کٔرٕس تربیت زِ شریعتٕچ گژھِ پابنٛدی کرٕنۍ پتہٕ روٗدۍ جماعت تہٕ جمعہٕچ پابنٛدی کران تِمو چھُنہٕ فرضو علاوٕ سۄنت تہِ زانٛہہ ترک کٔرمٕتۍ یِتھ پٲٹھۍ سپدیوکھ واریاہن پیغمبرن ہُنٛد دیٖدار تہِ حٲصِل یِمو اویسی طریٖقس پٮ۪ٹھ تربیت کٔرٕکھ ریشمٲلۍ صٲبن چھِ واریاہن جاین مسجدٕ تہٕ مہمان خانہٕ تعمیٖر کٔرمٕتۍ تِمو چھِ حلال روزی کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ پننہِ اتھٕ زٔمیٖندٲری کٔرمٕژ سادٕ لِباس ٲسۍ لاگان بیٚیہِ ٲسۍ کُنہِ پُلہور لاگان تہٕ کُنہِ ننہٕ وورٕے پکان تِم ٲسۍ مستجاب الدعوات یعنی تِہنٛدۍ دعا ٲسۍ قبوٗل گژھان تِمن نِش ٲسۍ لا علاج بٮ۪مار یِوان تِم ٲسِکھ دعایہِ خٲر کران تہٕ تِمن اوس شفا سپدان تِم چھِ ذی قعدنہِ گۄڈنِکہِ تٲریٖخ 966 ہجریَس منٛز وٲصِل بحق سپدیمٕتۍ تہٕ اسلام آباد دفن آمٕتۍ کرنہٕ تِہُنٛد عُرس چھُ ہفتس کھنڈس پوہس منٛز مناونہٕ یِوان اتھ دوران چھِنہٕ اسلام آباد تہٕ اتھ أنٛدۍ پٔکۍ علاقن منٛز لُکھ ماز کھٮ۪وان